Skuru ya Kiobundi na UTEAMUKIRIA nithithite mambura ja gukungwira Ûntûîre ARITWA bakumantere mwanya bonete kanya ga kuonania Ûntûîre BWAO ARITWA bara BAUMITE kuthwa bakiuma kiri nduri jonkura NIBONANITIE MIKARIE yao yagi Ûntûîre rio kinya MIKIRE nibombite kuonania BWAO mwanya skuru ingi na chigitarwa kuthingatira untu tabobo iri njira ya kugwatithania ARITWA na oringi gukurukia kana gukuria BWAO ntobobo nibukwirigirwa bukatha gutethia nthuki mbithi kwebukana na utumiri bwa mbogita. Mwandiki wetu Antuto Mutugikare na gutwachio na njira indiku. Muthenya jwanarwa skuru yote na obundi ya mukiria nithirite na ntuko ya mwanya ukungwira na gutumiri Ûntûîre bakiuga kaingi kiri nthiguru ya THIIRI mitandao ya kinandi ni kugeria bunene ukamata Ûntûîre na nikyo ta skuru barumirite ntuko iji kenda kwirikania na aria baumite bakithomithanagia kaumo ka Ûntûîre BWAO. Anonto mukiria twina anto ba different cultures we are able to showcase their way of life, make it yo, mirwire yo, na ARITWA beto bakaumba kudhoma kana kuona how other cultures do their things. Culture ni kitu ambayo inabidi tuendelee kuifufua, tusiache nyuma. Tunajua technology imekuja, westernization imefika, lakini culture ni kitu ambayo hatuwezi, kwa sababu mwacha mila ni mtumwa, hatuwezi acha culture. Patrick urani umo arimo baskuru eje kuma mirigene ya Kimasai na ugete ya Masai bone barumirite Ûntûîre BWAO ituku makaniura bathomete bungana na kinya kenyeria mirigana migongo ingi gwikira Ûntûîre BWAO mono bakiuria baraba ukuranture ne kwithira bagita na baraba kwithia Ûntûîre na kaumo kao. Tumeshikilia culture yetu, tumeshikilia sana. Pia tukiwa wasomi bado tumebebana na ataya yetu ya mass speakers. So Wameru, Wadharaka, Wakikuyu pia tujaribu tushikilie, turudi huko mashinani, tujaribu kujua culture yetu, tulianza vipi, vyakula vyetu ni vipi na tutaendelea kivipi. So antubara akuru in our societies bayoyo beto baraben our cultures deep in them ibabati ko pass these cultures down to us itekaulane buru amongst us. Kingi kerentu koeje ni bedrete bakithujaga na ukungura yewa BARITWA BWAO. Apart from the academic side, we are trying as much as possible as an institution to ensure that we bring an all-rounded individual, and this is part of what we are doing here at Mukiria to ensure that we nurture talents. Whether 10 years they talents imbize young people ibatetheka na njira mwanya inya thaira bakuthoma ukethera wimenya talent yakuno mbako ku connect into bibire bikagutetheria na bungi pura talent sitethiragia mono ikwethera young person akethera busy kwa mantozera maingi za drugs na uni tumaira talent mono kuita vijana ke drugs kana abitingi ira sikuthukia maisha jao. Na muthiene ni arimo barabekirite mwarimo munene umweru wa skuru eje Maiko Maina ura wakinyere skuru eje mwaka muthiru nyuma wa ura wari kukwingatwa na mwaka juju tamu yawe ya mbere bariuga ni bombite kona ARITWA babero nkurukia 700 na mwankira na rwa skuru eje na ARITWA nkurukia ngirinya kona ni skuru eje no igokera kerika no mwarimo Maina keja mwinge baraba irigerete skuru ya mukiria ne banda mene bakiuga ga skuru no keko thirete kwa na ARITWA. This term, January 2024 intake at Mukiria Technical Training Institute, we have admitted so far 715 new trainees, which is a continuous, it is a big improvement, and we are looking at going even up to 1,000 students come next intake. Kuma skuru yote no bundi ya mukidia wandine ya bothugosi centro geshigo mbunge ya centro imenti nke report ranto shawero weekendi rea kwa rieto ni mutugi kare.